Председателот на Собранието на Република Словенија, професор доктор Милан Брглес, денеска пристигна во официјална посета на Република Македонија. При неговата посета во Скопје тој се сретна со председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери и имаше обраќање до членовите на пленарната седница. Тој оствари средби и со премиерот на Република Македонија Зоран Заев, владени представници, представници од опозицијата, како и со председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Оваа посета има за цел развој на билатералните односи, особено на парламентарно ниво, како и размена на мислења за актуелните теми, како во внатрешната, така и во надворешната политика. Својата посета на Скопје ја завршува со средбата со словеничкиот бизнис сектор и словенците кои живеат во Република Македонија. Kolega, prijatelj, profesor, znanstvenik, navdušen košarkaš in tako naprej in tako dalje. Dr. Milan Brglez, predsednik, dobrodošel. Jaz kaj več ne bi predstavljal, ker te poznajo po eni strani, po drugi strani so o tebi slišali. Imeli smo zelo učinkovit, uspešen obisk in mislim, da smo s tem v Slovenija poslali močan signal Makedoniji, regiji, pa tudi Evropske unije in NATO, kako se med državami, ki so prijateljske, razvijajo odnosi, kako se dela posel in v končni fazi mislim, da bo to tudi pomembno za gospodarstvo, ena dodatna spodbuda, tako da to je namen našega kratkega nocojšnjega srečanja. Hvala lepa vsem, ker ste prišli, predsednik pa bi morda Mečkin več povedal o tem. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni vsi. Veselje mi je, da lahko srečam tudi predstavnike, dajmo temu tako reči, slovenske skupnosti v Makedoniji. Mislim, da obstaja tudi makedonska skupnost v Sloveniji. Eno in drugo nas pravzaprav bogati, tako poslovno, gospodarsko, univerzitetno, tudi športno konec koncev. Mislim, da je pomembni so vsi načini sodelovanja in pomembno je seveda, da ohranimo tisto dobro voljo, ki smo jo nekako iz skupne države pravzaprav prinesli, ker smo imeli v številnih vidikih dejansko neke skupne strukturne probleme in to razumevanje, ki je pomembno tudi zato, da izražamo tisto podporo, bom rekel, širitvenim procesom tako NATO kot Evropske unije, ki so pomembni za to državo. Danes je bil namen pravzaprav spodbuda nadaljnjim korakom, zaradi tega, ker vseeno v družbi po nekako obvladovanju krize, ki je dolgo časa trajala, vseeno vlada nek optimizem in ta optimizem je treba zdaj izkoristiti tako mednarodno kot znotraj same družbe, zaradi tega, da se nekatere spremembe, ki so pomembne za samo Makedonijo, zgodijo. Какви искуства разменивте со председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери и кои се вашите очекувања за идната соработка? Predvsem, kar se tiče izmenjave izkušenj, sem skušal prenesti potrebo po tem, kako se je potrebno v ozadju usklajevati vsaj o postopkovnih zadevah, ker skozi dogovarjanje o postopkovnih zadevah je potem tudi lažje vključiti opozicijo, še zlasti takrat, ko gre za ključna vprašanja. V našem primeru so to običajno vprašanja, ki so vezana na dvotretjinsko večino ali pa na vprašanja, ki so javno tako pomembna, da je potrebno neke vrste nacionalno soglasje. To so vsekakor takšna vprašanja, ki so vezana bodisi na odnose z problematičnimi sosedi v vašem primeru ali pa na vstopanje v NATO in Evropsko unijo. Moja pričakovanja pa so, da pravzaprav da je ta oblast dovolj zrela, da bo razumela, da je potrebno vključiti vse, ker na nasprotnem primeru se postavijo takšne postopkovne ovire tudi v delovanju recimo Sobranja, da bo zelo težko izpeljati nekatere reforme, ki jih pravzaprav želijo izpeljati. Slovenija je iskren prijatelj na Република Македонија. Какви се вашите очекувања за следната соработка помеѓу нашите две држави? Iskra, katero tudi zastopam, je prišla ponovno na makedonsko tržišče pred 3 leti. Smo zelo zadovoljni z sodelovanjem
z našimi makedonskimi partnerji, smo že pridobili kar nekaj projektov. Za te projekte smo tudi organizirali grant iz Slovenije, torej iz Evropske unije. Kar se tiče bodočega sodelovanja, mi vidimo veliko prihodnost v sodelovanju z Makedonijo na enih enakopravnih temeljih, kar pomeni, da bo Iskra odpirala in odpira vrata tudi makedonskim podjetjem za posle v Sloveniji. Slovenija je iskren prijatelj Republike Makedonije in bodoče je za pričakovati tudi, da se bo to sodelovanje, iskreno prijateljstvo med dvema državama seveda nadaljevalo. Mi bomo ne samo načeloma, ampak tudi z dejanji pokazali, da želimo Makedoniji čim prejšnje približevanje vsem evroatlantskim povezavam, tako je bilo v preteklosti, tako bo seveda tudi v prihodnosti. In Evropska unija ter evroatlantske povezave brez Makedonije si seveda ne znam predstavljati. Osebno mislim, da ima Makedonija ogromno priložnosti na vseh področjih. Sam kot predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru verjamem, da tudi na področju kmetijstva obstajajo ne samo cilji, predvsem pa mehanizmi, da te naravne danosti, ki jih imate v Makedoniji, tako na področju vinogradništva, tobaka in ostalih kmetijskih proizvodih in pridelkih, da lahko najdemo tudi s pomočjo našega odbora, ne nazadnje sem tudi član skupine prijateljstva za Makedonijo, da bomo zagotovo našli možnosti, da bo takoj zainteresirani naši partnerji v Sloveniji in ne nazadnje tudi partnerji v Makedoniji, da to naše sodelovanje ne samo na neki deklarativni ravni, predvsem pa na tej izkustveni in pa finančni, gospodarski plati izboljšamo in pokažemo to, kar se že vedno govori, da smo Slovenci in pa Makedonci zelo podoben народ, ki radi изкористимо добре приложности. Денеска председателот на Собранието на Република Словенија, професор доктор Милан Брзглец, уствари бројни средби на највисоко политичко ниво. Како вие ги оценувате политичките односи на билатерален план? Današnji obisk je zelo pomemben za bilateralne odnose med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo. To je najvišji politični obisk letos v Makedoniji in tudi najvišji iz Slovenije v minulih nekaj letih. Predsednik parlamenta je prišel izraziti jasno podporo Makedoniji na njeni poti v evroatlantske integracije, jasno podporo prizadevanjem nove vlade in pa sodelovanju med koalicijo in opozicijo v parlamentu. To so jasna sporočila iz slovenske parlamentarne izkušnje minulih 25 let. S tem smo poslali tudi eno zelo dobro, kvalitetno sporočilo regiji, da je potrebno sodelovanje, še posebej med sosedami. Odnosi med Slovenijo in Makedonijo so odlični. Na gospodarskem področju se kažejo velike možnosti poglobitve sodelovanja. Blagovna menjava znaša približno 300 milijonov evrov. Mi smo si zadali nalogo v naslednjih nekaj letih priti na pol milijarde. To bo obenem tudi seveda okrepilo sodelovanje na kulturnem področju, med Slovenci in Makedonci, med državljani obeh držav, na turističnem področju, na področju razvojnega sodelovanja, ekologije, infrastrukture in tako naprej. Današnji sprejem tu v rezidenci pomeni priložnost, da gospodarstveniki iz Slovenije in iz Makedonije predstavijo predsedniku parlamenta svoje poglede na razvoj odnosov in pomembno je, da ima tudi predsednik parlamenta eno jasno vedenje o teh možnostih in da jih potem po svojih možnostih in priložnostih spodbuja in krepi naprej. Skratka, zadovoljni smo s sodelovanjem v letu, ko praznujemo 25. obletnico diplomatskih odnosov.